Veliki broj vernika okupio se na Badnji dan u porti manastira Pustinja kako bi prisustvovao tradicionalnom nalaganju badnjaka. Domaćini ovogodišnje svečanosti bile su porodice Ćuković, Zindović i Mijušković iz zaseoka Bare, koje su u skladu sa običajima pripremile 3 badnjaka. Mi smo jutros rano prije sunca po običaju kako i treba otišli, osekli badnjake i vukli kroz selo naše i kroz ostala sela Dučiće, Karoševinu i sišli smo ovdje u manastir Pustinj jer nam je ovdje najbliži taj manastir. Svake godine se tu okupljamo. Svake godine dolazimo na loženje badnjaka, ove godine smo mi kao domaćini preuzeli tu čast da nalažemo badnjake i da održimo tradiciju kao i svake godine i trudit ćemo se iz godine u godinu da bude što više ljudi, da privlačimo narod malo crkvi, decu, vidite ima dosta dece, naroda je došlo dosta, hvala Bogu, vreme je opet koliko toliko normalno i dobro. Okupilo se dosta ljudi i u tom priliku da se zahvalim svima što su se došli i nadam se da će svake godine se dolaziti sve u većem i većem broju da održimo ovu našu tradiciju. Nakon pripreme ovog svetog drveta, badnjake je blagosiljao i osveštao sveštenik Radan Dragutinović. Domaćini su ih prema običaju, jedan po jedan, prinosili na već pripremljenu vatru. U zdravlju i veselju dugo godina da se ovdje sabiramo kod ovog našeg svetog manastira. Zaista je poseban manastir Pustinja u našoj cjelokupnoj, možemo reći, eparhiji. I ono kao i što ste i sami rekli da ove godine ima zaista dosta omladine, a i ljudi koji su ove godine domaćini za Badnji dan su inače mladi ljudi, tako da mi je drago, puno mi je srce što upravo omladina sve više i više dolazi u ovo sveto mesto. Nakon nalaganja badnjaka usledilo je tradicionalno lomljenje česnice u prisustvu domaćina i članova njihovih porodica. Zajedničko obeležavanje Badnjeg dana predstavlja uvod u proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Svi smo u iščekivanju, rado čekamo i spremali smo se sve ove dane tokom ovoga božićnjeg posta, spremali smo se da dočekamo u radosti, a pre svega u miru i zdravlju da dočekamo i svima čestitam praznik, mir Božji i Hristos se rodi. Da poželim svima sretno Badnje jutro, badnjake i sutrašnji Božić, da ga u zdravlju i veselju svi proslave sa svojim porodicama i svojim najmilijim. Ovogodišnji domaćini potrudili su se da okupljene posluže bogatom postnom trpezom i zagreju vrućom rakijom. Kako običaji nalažu, zaigralo se i kolo koje je dodatno upotpunilo prazničnu atmosferu i unelo radost među prisutne.